Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 washinje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwo bitero bya drone muri Rubaya, agace ko muri teritwari ya Masiga kungaye ku mabuye y'agaciro. Kuva kuwa mbere ibice bikikije Rubaya byabaye isibano ry'imirwano ikomeye nyuma y'ubwo bwo bitero by'ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'abarwanyi umutwe wa Zalendo bafatanye nazo ku rugamba. Radio Okapi yavuze ko kuwa gatanu mu cyumweru gishize abarwanyi mu mitwe wa Zalendo irimo Pareko, Mayimayi Ramuka na Raya Mutombo kibatangije ibitero bikomeye muri teritwari ya Masisi by'umwihariko mu nkengero z'ibihombe bya Rubaya. Iyi radio yarenzaga bikavuga ko barwanya imwe ry'imitwe wa Zalendo bambuye M23 y'imidugudu 8 mu muhoro wa Katoyi Kibabi Rubaya. Aha Rubaya habarizwa ibirombe birimo amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta, ndetse ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa buherutse kuwakira ku rutonde rw'ibanze rw'ibirombe bwemereye Amerika binyuze mu masezerano y'ubukungu yasinywe. M23 yabicaye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta zakaje ibitero muri Rubaya nyuma yo kwirasaho na za drone kuva mu rukeye rwo kuwa kabiri. Ati kuri uyu wa kabiri guhera saa 8 za mu gitondo drone z'ibiro y'ingabo za leta ya Kongo zikurasa buhumye umujyi wa Rubaya zikikuba ndetse zinica abaturage b'abasivile. M23 nawe bahitanwe ibitero watangaje, gusa Kanyuka yavuze ko byakozwe n'ubutegetsi bwa Kongo ari igikorwa cy'ubugome kigize cyaha kibasiye inyoko muntu ndetse n'icyaha cy'intambara. Perezida wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wungirije ihuriro rya FC Britarabisi mwagaragaje ko ibitero byatangiye kugabwa muri Rubaya bifite aho bihura n'amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro ubutegetsi bw'ikinshasa buherutse gusinyira Washington muri Amerika. Ati kuva Washington yasinyirwa amasezerano y'ubukungu mu by'amabuye y'agaciro ubutegetsi bwa Kinshasa bwaribonye bikabije, nta cyubahiro giha gahunda y'amahoro kandi bukomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi n'itsemba ry'inzirakarengane nta gihano ibinyuranyije n'agahenge kari karemeranyijweho. Rubaya yatangiye ubwo bw'ibitero nyuma y'iminsi mike leta ya Kongo ikize ku rutonde amabuye y'agaciro muri kariya gace ko yifuza ko leta zimwe za Amerika zazacukura. Agace ka Rubaya ka mbere kabarizwamo ibirombe byinshi bya koruta ku isi, M23 kagenzura kuva muri Gicurasi 2024. Ariko kandi perezida wa Kongo Kinshasa ategereje upari mu Bufaransa aho agomba kujyana mu gahunda zirimo gutakambira mugenzi we Emmanuel Macron kugira ngo umufashe gufatira u Rwanda ibihano. Tshisekedi ari Burayi kuva mu mpera z'icyumweru gishize aho kuwa gatandatu yagiye mu Bubiligi mu ibanga mu rwego rwo kwivuza no kwibagisha byoroheje. Amakuru aturuka mu bantu hafi avuga ko nyuma yo kuva i Buruseli agomba kwerekeza i Paris mu Bufaransa aho agomba guhura akagirana ibiganiro na mugenzi we Emmanuel Macron. Ibiganiro by'abari bategetsi bombi bizabera muri perezidansi y'Ubufaransa. Amakuru agaragaza ko bigomba kwibanda ku ntambara muri Sazoba bw'iki gihugu ndetse no ku kibazo cy'ibihano bigomba gufatirwa u Rwanda. Usibye Tshisekedi, amakuru yemezwa n'ikinyamakuru Race Africa aravuga ko kuri uyu wa kabiri Macron agomba kwakira i Paris abandi bakuru b'ibihugu byo mu mugabane wa Afurika barimo Colonel Michel Andrialina wa Madagascar na Alassane Ouattara wa Côte d'Ivoire. Ejo kuwa gatatu nibwo byiteze ko agomba guhura na Tshisekedi ku itariki ya 23 Mutarama mu mwaka nibwo Tshisekedi yaherukaga guhura na Macron muri Champs-Élysées nyuma y'uko perezida w'Ubufaransa yari yamutumiye i Paris nyuma yo kujyana ibiganiro by'ibanze hanini ku ntambara muri Sazoba bw'igihugu cye. Macron yijeje Tshisekedi ko Ubufaransa bushyigikiye byimaze busugire n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Kongo Kinshasa ndetse n'imbaraga zikorwa kugira ngo agerwe ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa muri Sazoba bwa Kongo. Mu kwakira k'umwaka ushize nabwo Macron yari yawe na Tshisekedi ubwo bari bitabiriye inama yigaga ku kibazo cy'ubutabazi muri Kongo Kinshasa. Icyo gihe perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na Kinshasa yari yahaye intego yo kugifungura bitarenze ukuboza k'umwaka ushize. Iki cyifuzo cyakora cyaje guterwa utwatsi n'utwe M23 ugenzura umujyi wa Goma ugaragaza ko gufungura kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa ndetse bitari bikeneye ko mu gihe leta ya Kongo yari gikomeje ubwo bitero bya drone mu bice bituwe n'abaturage benshi. Ubwo ariko kandi Burundi kuwa mbere bwongeye gufungura umupaka wa Gatumba Kavimvira nyuma y'amezi 2 bwarawufunze. Leta y'Uburundi yari yarafunze umupaka mu kuboza k'umwaka ushize nyuma y'uko inyeshyamba zo mutwe wa M23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wa serivisi z'abinjira n'abasohoka muri Kavimvira ku ruhande rwa Kongo Kinshasa nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Burundi Maurice Mbonima yibukije ko ibisabwa bisanzwe mu byerekeye abinjira n'abasohoka bigomba kubahirizwa nk'uko bisanzwe, ni ukuvuga viza n'ibindi byangombwa bikenewe. Yavuze kandi ko umupaka uzajya ufungurwa buri munsi kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 11 z'umugoroba. Itangazo ry'urwego rw'abinjira n'abasohoka kandi rivuga ko abari mu Burundi bashobora kwambuka umupaka uyu munsi batuje kandi nta nkomyi. Ni ukuvuga kuwa mbere w'iki cyumweru Burundi bwari bwafunze umupaka wa Gatumba ku itariki 10 kuboza k'umwaka ushize nyuma y'ifatwa rya Uvira. Kongera kuwufungura byihuse byatangajwe ku cyumweru n'umuyobozi w'intara y'Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki ubwo ari mu mujyi wa Uvira. Hanyuma mu Burundi kandi ku gihembwe cy'inga be cyatangira ku mugaragaro tariki ya 15 Gashyantare umwaka, abahinzi benshi batangaza ko kugeza ubu batarabwa ifumbire mvaruganda batumije kandi barukiye imbere mu kigo cya FOMI hagati y'ibirane bimaze imyaka kuri isubizo ry'amafaranga n'amakenga yuko iyo fumbire igurishwa ku isoko ry'amagendo. Ibi byose birazamura umujinya mu duce dutandukanye tw'iki gihugu gifite abaturage batunzwe n'ubuhinzi. Abahinzi bagaragaza ko hakomeje kugaragara imikorere idasobanutse mu itangwa ry'ifumbire bikozwe n'iki kigo FOMI. Iki kigo gifite ibirane bimaze hafi imyaka 2. Abahinzi bishyuye mbere niba mirengero ry'amafaranga yabo kandi ntibahabwa ifumbire batumije cyangwa se ngo basubizwe abo bishyuye. Muri komine ya Cibitoke ngo umujinya urigaragaza. Umuhinzi umwe yabwiye ikinyamakuru Burundi Wacu ati natangiye gutuma
gutumiza imifuka 1000 mu mwaka wa 2024 uwo mu itangwa riheruka bampaye ibiro 840 mu byo bagombaga kuma bigera ku biro 50,000 kuko umufuko umwe ugira ibiro 50. Asobanura ko umukiriya asabwa kwishyura mbere kimwe cya kabiri cy'agaciro k'ifumbire atumije umufuka w'ibiro 50 ugura 60 y'amafaranga y'u Burundi, bivuze ko yishyuye mbere miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi. Yongeraho kandi atekereza gushora amafaranga nk'abo hanyuma bakagutesha umutwe batyo. Ibi byagaritse ibikorwa byanjye byose by'ubukungu narihebye. Uyu mubyeyi akeka ko ifumbire yagenewe abahinzi igurishwa ku bacuruzi batari ku rutonde rwemewe igasohoka ku isoko ry'amagendo ku giciro kiri hejuru cyane. Ati umufuka umwe ucuruzwa 50,000 by'amarundi ku bantu ku giti cyabo, ninde wabasha kuyigura? Ni akarengane, ntitukibasha kwihanganira ibi. Abandi bahinzi bavuga ko bahuye n'ikibazo nk'icyo bakemeza ko byabaye ingorabahizi kubona ifumbire ihagije yo gushyira mu mirima yabo mu buryo bw'amaburakindi, bavuga ko bahitamo kugura utwo babasha kubona nubwo natwo ngo duhenze cyane. Undi mugore muri ako gace yabwiye itangazamakuru agahinda ibyo byamuteye. Ati ikibazo cy'ifumbire ya fomi kirakomeye, nacitse intege kuva mu itangwa riheruka sindabona n'ikiro kimwe kandi natumije ifumbire kuva muri Kamena umwaka ushize. Asaba ko basubiza ku isoko ubwoko bwa kera bw'ifumbire mvaruganda yatangwaga ya ure, akavuga ko ubwo bwoko bwatangaga umusaruro mwiza kurushaho. Yemeza ko atakizeye gusubizwa amafaranga yashoye, impamvu ni isoko ryihariwe na bamwe. Umuhanga mu bukungu Patrice Ndimanya asanga gufungura isoko ry'ifumbire mvaruganda byagabanya ibibazo ntiryiharirwe n'abantu bamwe. Ati twayibonye ku isukari, ati igihe abantu ku giti cyabo bemerewe kuyitumiza ikibazo cy'ibura ryayo cyaragabanutse. Kugira ngo dukemurize imvururu isoko rigomba gufungurwa. Uyu mwarimu wa kaminuza agaragaza ko yakwiye gusuzumwa neza ifumbire ijyanwa mbere na mbere, agasanga n'ibidafumirwa mbere ibihingwa ngandurarugo bihoraho nk'urutoki, avoka n'imyembe ndetse n'ibihingwa ngengabukungu nk'icyayi n'ikawa bigira uruhare mu musaruro mbumbe w'ubuhinzi. Amafaranga ashorwamo ashobora kuba arenga urugero agapfa ubusa. Ati ingingo y'imari igenerwa ifumbire irenga 30% by'ingengo y'imari ya Minisiteri y'Ubuhinzi, nyamara ubworozi bwonyine bugira uruhare muri 24% mu musaruro mbumbe w'ubuhinzi. Leta ikwiye gutandukanya ibyihutirwa aho gushyira imbaraga nyinshi mu gihingwa kimwe cy'ibigori gishyigikiwe na politiki y'ubuhinzi. Asanga leta idakwiye gushora cyane ku gihingwa kimwe kuko bisa no gutagaguza imbaraga. Yunzemo ati leta ikize miliyoni magana mu gicuruzwa kimwe bitera abantu bamwe gushaka kubyungukiramo. Ibyo bishobora guteza ruswa, ishingi ndetse no kwiharira amasoko. Mu rwego rwo gufasha abahinzi kwigira, asaba ko hashyirwaho n'ubundi buryo bwo kubonera abaturage ifumbire harimo no kubashakira imborera. Ashima ko ikigo FAMI gikora neza, gusa akemeza ko bikwiye ko hashingwa n'ibindi bigo ntiyiharire isoko yonyine. Ikinyamakuru Burundi Wacu ntikirabona igisubizo ku bibazo cyabajije ikigo FAMI ku byerekeye ikibazo kivugwa ngaha mu ifumbire. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko Perezida Kaguta Museveni avuga ko kubuza katedrali ya Rubaya gusoma misari yasabwe n'umuryango wa Dr. Kizza Besigye ufungiwe muri gereza ya Ruzira. Ibinyamakuru muri iki gihugu byavuze ko isengesho ryagombaga kuba saa 8 zo ku manywa kuwa mbere, ariko ku munota wa nyuma Perezida Museveni ahamagara Musenyeri Paul Semogerere wari kuyisoma mubuza gukora ikintu nk'icyo. Amakuru yavuze ko inzego z'iperereza zaburiye Museveni ko amadiyoseze yose mu gihugu kuri iyo saha yari gukoresha bene mu masengesho, bikaba byakuruye imyigaragambyo itemewe mu gihugu yabasaba ko Dr. Kizza Besigye afungurwa. Umugore wa Dr. Kizza Besigye Madame Winibyanyima yavuze ko amasengesho yari agamije gutuma abantu bamu hafi nk'ufungishije umugabo kandi urwariye bikomeye muri gereza. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abakristo bari bageze muri kiliziya ubwo misa yasubikwaga, ndetse ko Byanyima yasabye abihaye Imana baraho niba nta mupadiri urimo wakwizirikaho igisasa akayisoma, ariko abura n'umwe kuko Museveni yari yabujije Musenyeri. Aya makuru avuga ko aya masengesho yo gusengera Kizza Besigye yatewe ubwoba ubutegetsi yitabiriwe n'abantu basanzwe batavuga n'ubutegetsi bwa Museveni barimo nka Elias Lukwago ndetse na Marita Karua, umunyakenyakazi urwanya ubutegetsi bwa Ruto. Abo bombi basanzwe abanyamategeko bunganira Dr. Besigye mu rukiko. Umunyamabanga w'ishyaka NUP wari waje kwifatanya n'umuryango wa Kizza Besigye muri iri sengesho yanenze Perezida Museveni, avuga ko bigaragaza ko yafashe bugwate igihugu. Hari amakuru avuga ko Winibyanyima yabarahamagaye Museveni kuri telefone ashaka kumubwira uko umugabo wamerewe muri gereza, ariko amakuru y'igihugu amubwira ko azamuvugisha kuwa gatatu. Uwo mwuka wa misa wamaze kuva mu baturage. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko Bwana Besigye amerewe nabi muri gereza, arembye ariko agaruka mu rukiko kuwa kabiri kuburana ibyaha birimo kugambanira igihugu bamukekaho. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Kenya. Abanyamakuru bakodaje ba muri no barandika. Banditse ko Senateri Honorable Edwin Sifuna watangije ubukangurambaga bwiswe Linda wananchi bugamije gukangurira abanyakenya kutazongera gutora Perezida William Ruto. Yavuze ko imyuka iryana mu maso inzego ziri kubatera mu kivunge itazababuza gukomeza gahunda barimo. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko umusenateri yateguje abari kumwe nawe ko nta kabuza bazabura n'ibikomeye kurenza ibi, ariko ko bitazabaca intege kugeza abantu bumvise ko Ruto atagomba kongera kuba Perezida wa Kenya. Edwin Sifuna yurutse kwirukana mu ishyaka ODM ryashinzwe na nyakwigendera Raila Odinga, avuga ko ryamuhuye ko adashyigikiye ko William mutazabwa manda ya kabiri umwaka utaha. Hari amakuru avuga ko bari kumwe na Edwin Sifuna baba bari bateguye ibikorwa by'urugomo muri ibi bikorwa byabo bagamije kurura amarangamutima Rwanda, ariko yabihakanye. Depite Babu Oyino uhagarariye akarere ka Embakasi East mu nteko ishinga amategeko yamaganye amakuru avuga ko Uhuru Kenyatta wabaye perezida udacana uwaka na William Ruto wamusimbuye yaba ari we uri guha amafaranga abanyapolitike bari muri mitingi zo kwangisha Ruto abaturage. Uyu munyapolitike yavuze ko nta nyungu Perezida Kenyatta yaba afite mu mvururu ziri mu ishyaka, avuga ko nta kaboko ke karimo ko
bashaka Kenya igendera kuri demokarasi uwabategeka wese. Ishyaka ODM kuri ubu ryacitsemo ibice bibiri, kimwe nirinda Mwananchi kirimo abadashaka ko rutaba perezida, ikindi cyitwa Linda Ground cy'uruhande rw'uwo Dr. Oburu Odinga gishaka ko rutazabwa manda ya kabiri. Iri shyaka kariha umwanya wa vice perezida. Hanze umuhungu muto woza ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yarizwe ku mugaragaro icyaha cyo kugerageza kwica umuntu nyuma yo kwitaba urukiko muri Afurika y'Epfo mu iburanisha ryabaye mu gihe gito. Beramine Mugabe ufite imyaka 28 yatawe muri yombi mu cyumweru gishize nyuma yo kumusora w'imyaka 23 arashwa akagirwa inkomere. Ibyabereho Beramine Mugabe atuye mu gace gahenze ka Johannesburg kuwa kane mu cyumweru gishize. Nyuma yaho Beramine Mugabe yatawe muri yombi ashyikirizwa ubutabera ari kumwe n'umurinzi we. Nta numwe muri wagize icyo atangaza ku byaha bashinjwa. Agaragara mu rukiko yari yambaye imyenda y'umukara ubona asa n'utuje mu gihe cy'iburanisha. Beramine ni umuhungu muto wa Robert Mugabe n'umugore wa kabiri Grace Mugabe. Robert Mugabe yapfuye muri 2019 yategetse Zimbabwe mu gihe cy'imyaka 37 mbere yo kuvanwa ku butegetsi 2017 afite imyaka 93 ubwo basakaga mu rugo rwa Beramine Mugabe babonye ibitori by'amasasu ariko imbunda yakorejwe kugeza ubu ntiraboneka. Mugabe na Tobias Tamilepi mu byo baregwa yongereyeho guhonyora ubutabera bijyanye n'iyo mbundi itaraboneka nk'uko baregwa babitangarijwe n'abashinjacyaha. Uwarashwe aracyarimo kuvurwa mu bitaro kandi arimo kwitabwaho mu buryo bwihariye. Umwunganizi wa Mugabe Sinirahira Mnguni yabwiye abanyamakuru ko umukiriya ameze neza nubwo akiri mu maboko y'inzego z'umutekano. Hanyuma perezida wa Amerika Donald Trump ku mugoroba wo kuwa mbere yakanye amakuru avuga ko General Daniel Kane uzwi ku izina rya Razeni arwanya ibikorwa bya gisirikare kuri Irani. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga perezida Trump yanitse ko ayo makuru ari ibinyoma rwose. Yashimangiye ko General Kane kimwe n'abandi basirikare bakuru badashaka intambara ariko yafashe icyemezo cyo gufata ingamba za gisirikare kuri Irani yizera ko zatsinda intambara byoroshye. Bwana Trump yongeye ko General Kane azi neza Irani kuko yategetse Operation Midnight Hammer, ibitero by'indege Amerika yakoze muri Irani mu mpera kishize. Nyuma y'icyo gitero yavuze ko gahunda y'intwaro za kirimbuzi ya Irani itazakomeza kuko yasenyutse burundu nyuma y'ibitero by'indege za Amerika B2. Perezida wa Amerika yise General Kane intwari ikomeye kandi avuga ko ahagarariye igisirikare gikomeye kurusha ibindi ku isi. Trump yongeye ko umuyobozi w'ingabo za Amerika atigeze avuga ko ibijyanye n'ingamba zo kurwanya Irani cyangwa se ku bitero kandi ko azayobora igikorwa cyo gutera Irani mu gihe hatanzwe itegeko ryo kugaba igitero. Yashimangiye ariko ko icyemezo cya nyuma cyo gutangiza urugamba ari icye kandi ko yakwishimira kumvikana na Irani ariko ko niba nta masezerano azagirwaho uwo munsi uzaba mubi cyane kuri icyo gihugu. Ariko kandi umuyaga ukomeye wibasiye inkombe z'uburasirazuba bwa Amerika kuri uyu wa mbere uzana urubura rwinshi rwaciye agahigo mu mateka bituma ubuzima bwa miliyoni z'abantu buhungabana ndetse ibihumbi by'ingendo z'indege birahagarikwa mu bice bimwe bya Rhode Island ndetse na Massachusetts. Habwa urubura rungana na hafi na santimetero 94 mu gihe muri Central Park ya New York City habwa urubura rurenga santimetero 48 nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere National Weather Service. Ikigo cya leta ya New York gishinzwe umutekano cyaburiye abaturage ko ingendo ziri hafi yo kudashoboka na gato muri iyo leta. Inzu n'ibigo by'ubucuruzi birenga 600 ku nkombe z'uburasirazuba byabuze amashanyarazi aho New Jersey na Massachusetts arizo zagizweho ingaruka zikomeye kurusha izindi. Impanuro zo kwirinda inkubi y'urubura cyangwa se winter storm warnings zageze henshi kuva muri North Carolina kugeza mu majyaruguru ya Maine ndetse no mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwa Canada.